Kitheka mutegerio Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya no tubokona kanyaga kuatana batu kientheto chietu onimbeto wa wini wa Kinyeru ya muyayira tukutharanirite utukobwa irwari Yara tukudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mithika Lintore kutharikira ngavana Mbarire na CS Roko nyuma ya boku wa bakathula Mount Kenya East kuma yekire mara. Akari yegembe kuria Peter Munyaku wa ngavana mutuma geteyo nyuma ya Munyaku antu ethingi agakwathirwa thirikari kiraito muronge. Gasa thokoni ya nyinge kuronkolokia gana baichumireti okanokia mwekuro mwebe molotana wa Gindoni. Keriboti ya Mumeru wa Garissa rwaretwe mureka kutherema kwa biashara ya miraa na muguka guntuko. Gakwatogeni orenge tukiambiriria ntheto chietu mubangania wa kiama kia DCP Mithika Lintore na tariretie kuria kwanirwa kwa miario ya CS Geoffrey Roko na ngavana wa Embu Cecily Mbarire barabere ya kwithira bagikikana bakiwa Tom Wanka Mount Kenya East yethire ewatanirite na betayari kwithira bakemia thula Lintore na riari na atongira boba pele bethirite bakiruto chamba bakwithira bakiareria Ameru na Meru niyo ina kurira nyingi Mount Kenya East. To chart our own political destiny as a region. We have a deputy president who is a member of our region with our Professor Kithure Kindiki ambaye tunamwambia yeye ni fire. We must liberate ourselves as a people of Mount Kenya East. And the time of liberating ourselves is now. Is now. Because Rigiji, he has organized a trade against a government which is helping us ati tumufuate. Atutaitikia. Mwana mbegwa hii? Ojo ni ngavana wa Embu, niwe Cecily Mbarire, mbena minister ulitimbungugeba mwingi, niwe Roko bakiuga ati no Mwanka Mount Kenya East niwe Embu Tharaka-Nithi na Meru embekijie baniria na uterongirwa kirimara ontubura butumite nandi mubanganio kia mega DCP no Mithika Lintore achumiria na kortera Roko akimwira ati na ruthenya rweko rokwariria mantu ya kugukana kwa kirima. Anapewa madaraka kidogo, anadharau ndugu zake, anadharau watu wao sababu hakuna kiburi ya kupewa kazi ya siku mbili. Nataka kuambia yule CS Roko, sababu nimesoma gazeti ya leo wakiwa na Cecily Mbarire ati kama hata nishoka watachukua wakate Mlima Kenya iwe mbili. Roko, you have no moral authority to speak for Mount Kenya East. Hauna hata adabu, hauna hata heshima, because wewe is an hireling. You are a mercenary. Yes, a mercenary. You are gone for hire. William Ruto paid you $40,000 to impeach Linturi. Na una adabu kusema tuwanyike. Akibaroke ja kwethura ikura cia mbere kura iu itiomba kugati mutongerio mugongo William Ruto ena uge tukawanyike nini? Na nyinyi ndio mnatumika vibaya, nyinyi ndio mnalipwa, and you know, na uongei mambo ya mbele ati sababu candidate muliba kura because ulichapa watu mukapiga bunduki mukachoma is not an indication of how popular William Ruto is in Mount Kenya region. It is not. Na tungoje tufike siku ya uchaguzi, tutawaonyesha amujui kama William Ruto alisaliti Linturi, akasaliti Muturi, akasaliti Gachagua ambaye sisi tulitoa pesa, ambayo sisi alilala manyumba yetu tukatoa pesa akawa rais. Who do you think you are?
learn from the experience of other people. Na kairi mithikari nturi akira ruku na mbarire bateburi kwarire mumiru no thukinya kura ciawe nicio nyingi no keja kwithwa kwina kwamura mumiru no bwiri kwithwa kiaraia na watu wengine. Kama kuungana pamoja ndio ukabila, basi wacha tuwe wakabila. Niko tayari kuitwa mkabila number 1 ku defend interest wa Meru. Sasa wewe Roku na Cecily Mbarire, ukiongea ate mlima Kenya ipasuke. Wewe Roku uko na kura ngapi? Uko na kura ngapi kwenu? Wewe Cecily Mbarire uko na kura ngapi? Na unaleka sisi wa Meru hapo ate umebeba Meru. Meru haitawabebea kura za kuenda kugawanya mlima kama wewe unataka kutoka kumgua wa mbele. Hapana, Meru no garete Meru anora ora sema ndo mlima Meru watu toretwe. Tokutorona muthie akrithwa akirotera bunge ba Meru kuga kinyambarire na rukuba kwaria utimo bunge nyomwe oraumira kwaririo ntububu. Hata walipoongea ndio nakwambia tuko na shinda na hao wabunge wetu. There is no single member of parliament who has stood or any leader in this county to condemn the utterances of Roku and Cecily Mbarire. Meaning hawa watu wamekuwa submissive. Na ndio Mheshimiwa Ruto alifuta watu kama sisi wale wanaweza kuongea, akatupea mtoto hapa akisema Meru iko na waziri, ili wa Meru wawe waende chini na mbazi zao sikose mahana, alafu tuende tukapigia watu wachache magoti tuwabundu. It will not happen when we are alive. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutiriro Kangangi. Akariba kumantere Chiege baishumiretie no tariria kuria kwanirwa ko bakimeneria ura wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiramunya nyuma yawe kwithira kiruta mere ya kuwati utongeria Bonto Ethingia bwitithwa na mbere kiraitu murongi. Akariba barioria Munya kwithira akiwatira Nthoni Nto Ethingia bakiwa tibo ya kwithira kiruta merira yombikia kwithira ikirete tuma kaunti ya Meru na muthuro yo mwingi bethirete bakiwa mutumana ethire akiewa kanya kwithira kirutira Ameru ngwe ya buratutariro mwandiki wetu wa Ndeto Marion Karugi. Miario ya ura wari gavana wa mbere Peter Gatiramunya ya kuthi utongeria bwa gavana uriku Mutuma Nto Ethingia ya ati thirikari yawe iria thokulukira ura wari gavana wa mbere Meru Kiraitu Murungi ni thuritie akarimu irio yo yembe na kumuromba Nthoni na hareke weketha gavana Mutuma atubira bituthuritie ni Munya kuya kwataki gavana Mutuma ndene yembe na tukimenya ngwira Mutuma gurita ndene yembe ni nyingirira Munya ari kuo utengwe cioneka kwinja rui kutunjira barabara ute mutongoria Meru awatanaira nwe endeka tugwira Munya akirekia lwerie ngwe cia Mutuma uraikuritika ndene Meru county utekuo ausangura areta tiania ite yembe lakini riraria kuo atawatanaira inya na mutongoria kinyoriku andi tento mwe kwira Munya atire rekana na gavana wetu rekana na reverend wetu koko omerio ke ya kurumira gavana wetu embe nonto owe Munyarera we atasia kura ito akoere kura na kura imbinge sana na watu etakiani ne kama iritha to twawetika to akwa na wakoluka na waritango utawatanira na MP utawatanira na MCA gavana wetu thaiye watanira na MP akawatanira na MCA akawatanira na thirikari ra nene atokoromba Nthoni wiwatana gavana wetu Munya nona nete ni mumdo mwembe nondo bado tutwira kuroma nwe lakini bado idarare kinya kwa tuka kwina mwembe wi gavana iro Munyoranje ile kuona mtoro ra ile gavana ikamuthaka katukwire ri uteshima owa unauna mauru nene tore mira yuo mekera na to ina kaunko ne Munya ka kuitika wera nondo na umiatithirwe ndebene nikende yo mu support 2027 ngwataniro rio Kathuri Murungi ya Senator to Meru County na gavana to turua bakabusa buswa ya rwe mutongine kenda bare makunda deliver maendeleo ke atori ba Meru ndo turura Munya owe akanya Mutuma Nto Ethingia na Senator Kathuri Murungi
watanirite na bunge bonthe ba Meru baritira Meru betu ngui kenda tumiona ni arakinya barombete munya kuwatira kiraitu nthoni akariba bakieta kiraitu ya mukururikirira araba uritie munya nareke kureta mpathu ati kabeliba no ntumiro ni orete nareke gwataki kiraitu murungi akaria tukaretia ari andibaisa Omeru ate kuthuga no ntui mutongoria Omeru na ibo twenda Meru ithira ikiwata na iratongoria bonthe owe munya bibi ukuthoria ri ni muembere ona opportunity na reke rito baketa bakibaki na mutuma ntwethingia mutuma tena makosa no ntukiama kia mbazi kina numbers kinyema MCA na kiraitu muntu wikirira ndene Meru ikyo ntoko nya mutuma na kwenda kirira kia muntu wetu kiraitu murungi lakini munya itarari ngavana ataringiro kinya ne MP muthimo eteka aroyana ma MP bonthe ngavana mutuma wacokeria munya wa mwira kinyatia reka na mtu batu tukandiru nwe na itukwira ke akwithira uweka ke yembe kuruma ntwethingia cokaira nkinyanga kambe tumewathire mantu amira ende ko tutolio we munya gatokirerete gatwetere siasa iwo kwenda kuringa munya nareke otangatanya ngwataniro ya kathuri na ngwataniro ya mutuma ntwethingia ire kuritira Ameru ngwi nkiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Naftali. Kongi na kuni ati akariba kumantere chia Tharaka ibe ishumiretie na kuromba utethio bwa irio bia utethio kuma kimubunge Gitonga Murugara kumane na mbura ya kwana kuremba kwithira ikiura ntere ichia Tharaka untubutierete nje nyingi ino bwabwa kwithira bakirewe impara kumane na imirabio kwithira bikioma miundene ankolokiba kumankira machoka ya skuru no tubatena yentu ya kwendibo kienda kwithira bakiona BC ya kurira ritwa mwandiki wetu Antheto Paul Kabithi na tumenye biecho Ibantere Tharaka mono kura mbura etaganaga ibaringikite anene nyuma ya mbura kurega kugana rayo kubakire bugite wa barabandire minda yao itomba kinya kwa imbura tikiri barabandite mapema na mboke wirio byao byumire bitiomba kubatethia nonto kinya bitianjiritie gukerora kagita gaka ura mbia umire etio tia gento maka utore ndata tokoria hata tokathi kurutha Morungu atotethia mbura itokaka tukurombagira mbura ayomba kura tonane akuria ananye jotire iribia mundani itonyamaraga tugeteragia kinya tonani twakuria juja dio bia miendani birao mire mwagono kwaraka toka aimbia ukarao itondera mutando wa kuria na mbeo totie ni oja kwanda kaire mnandano mire ituye bwega aga twandire na kabura kanini na kabura kanini Murungu toroma Murungu tutende kaura kaya kangi munda ne omire yonde manto monzi momete choba minda yonde to kirikanaga ihimthi tigarite ntuwe 14 rito bomba gucoka macukuru bainge baciari ntere Tharaka bairikagira kuruta bici ana bao kiririo bibi amaria enda cukuru na thieta kurugori mbito karugura ni onde ngwicha omira ena kato korera gategatea tokuga twena motimami gategatea gago tuigetie cukuru mbori temate ya kuria na nabatio shughulika sana manto yakonie rwoi rwa kithieri ciari ababa kiruta mbitokire mujumba Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kubatetheria na watu irio twa mucara ni kingo bomba kurera watu na twao tangana tonderio bibia mutanda wegwa na gutome nyiko tore antu bagategate atija antu bagategate atija kabana kaguna bwambere ino acha ukidio nene atija kesigeriko kama rumanti kaga atonga Gitonga Murugara totethie otoretere muchanda nonto twagetie twandi biaurire pe kuma tokuringira Gitonga Murugara kura totamweta ni ntamwona eno thaino ngwaigua na kuromba kura kera atuike ngavana avwanie muno mantu ya Tharaka tuterui mbura ne aurire kabisa nga ndemwira intobira kwira suka narete theno Tharaka nithi na gaga ko Tharaka yongo Tharaka na turi ka marimanti ondi na turetere tio na ndo cha mutho ithu tionaga mbura etiagana
thirikari nene na thirikari nini nĩ kũmĩa wega mbura ĩtiaga na gũkũ wetũ nĩtũkũromba banita mirandi ũkũ yo tũrũmi irio gũtũntea rũĩ gũtwĩnja ndũgũrũ mbura ĩtiraura. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Bituo Paul Gwakabithe. Gasa nĩ kũyeri thokoni ya Nyinga nyuma ye kũronkũlũkia gana rimwe kwethira bakithukira mwekurungi na rietwa Pauline Ruguru bamurita kwawe nyumba no muthiolonkia thokoni uhenjira ya kwethira be mukanukia kumane nawe kwirikana nethirete akiagira he kurubange ndoni. Pauline aririkana kumenyeria kuruma ekuru irumibiti andikikaga itakaranyo nchobi na ranende bethirete baimwa mukana yo murita nguo chionde ethira atethira kitheria mituo eyawe. Martin Mugambi na andikithitie riboti na kwethire tutumirayo. Ogwibukora ukirente cia Nyinga wandia ganga akiri gicigo mbunge kia Mara muthenya we munthi. Ndabura ni nakesho nisenganaga kakuli ontombe ankolo nonto ba ukija anabaele lela mtakeja kinaje nto getwanya anko na kiwa mamonde ntemenya Mwekuru pori ni Ruguru ye mundia ithukiritwe ene kurwa kubigana ba mwiriga wa mutenyuma ya gutwigikana ugire ya gatano mo wachiao na rukunyo aumaga Nyinga agisenganaga akiaragia ntato dia ntano buri agatana na rukunyo tani ntuko gwansangiria mbira agatana na rukunyo yaga ekono ni kwantu batana gwara ino amwira akamutana na nkunyo twarigala muno kuria nkunyo itwira itananaga na riu tutananaga na migambo na no buru rwembo tukwino na thirikari ati tutikana uge mauntu magutana airetu na muthuro munene kurwa bakumuthukia kari koni gakiara kubuaga mwanki na kumuthiurukia thokoni ya Nyinga maita mairi mathatu gwa bakimwinagira araba kuga aboga na kaba kurigara nontu batiye mukenyita kuga tana ntano ciari cia urire twauga ni tukwenda tuonya na karutano kau agaturudi ogu twauga ni wega nontu mulumwa ni mulwaia my cousin leo twauga Ruguru no ntwende muguritanywa na nyintoro na rutano runtalo rulaita wega kwa ugu kerwa agisenganaga mbele ana bakwa na mbele atwari twakwa ntugwika mwari gakwa ke muja uke na kana Ruguru akithetera riuga agwerira kunda gikombe ikirundu kimujagira na atimenyaga burakuga omenya ni nkabagira muno nkira no kankibya atakangutindi gutindi kwa nkauga no tonto akungweta na nikamu ninkena ajya kwa ajya na ntalo dikwa mutu iyo angli uniguntu kia mtindi kankona takabaira kwa bakemenaga lionde nkona kanipande tagelore nankene kwalia antemenya bunkugani Ntheto ino ikujiritwe imunini wa chibo wa sublocation ya Nkangani Masemwendo akiugaga muntu wa wonthe akagwatikanaga na tabia taino akathukagirwa makinya muntu anyonso bie watisenganaga kabugusenga ntura na thank you mono mute taino na betu bonde baimuchi ande ngiromba mono bau bagusengana tafadhali nibatige gutusengera ana kuyana bamo baumita Nairobi ona batemenye imwe bugwita bakaiga bagasetha nacio nanja tiyo wana twaumirira mbere buru twambaga kuraria muji ntijerwa kwirwa ogu muji uria gatukaedia gutendwa twena nyomba Bwana Yesu asifiwe ale tukendwa turambitie na twaedia na twatana maati na twatana mau komini gote mtokerwa leko kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Kwangina kuni ati biashara ya miraa na muguka ni imwe ya biashara iracionekete kwithirikithire mabonene taunini ya Garissa na inya ya madogo ntukwika umangari ya miraa ni there kinyanterei thaa 11 chirukiri na Ramiro barabatura nteri bethera bakirigira kimera kie kwithira bakiwatira mwate yoyo ntuko kigechunje kia bithatu kia riboti ya mwanya Mumero wa Garissa.
thaine thaa 11 na ndagika 13 cherukiri ndarikia kuringirwo thimu na kumenyethwa ngari ya kubokora miraa nirikirie no kinya na vonta kwira ni ati nyuma ya kumenya amiru barbaingi bethera bakirara ntere cha madogo kinya uni utuku bweuro ni ndembire kwithira nkitha maira ntere cha madogo na ikiatumine ndi lazimikite kukia pikipiki kenda kinya mbere ya ngari kwithira ikirika kingwi wambere kumenyethwa ni ati aramira ya miru yethere kawanthi teo ya chumari yethere kawa endete kuraya nikatalia kamita kinyiti ukinyithano antu inako kanjo aigwe tha kwina portion yele kwinera mira yetu ekuma miru eturawa kayo andithai na mbere aro kuona nonyo mire sumari eturawa ngwe ya kubokora irinene neo ni kurita mirangari ne no mielandi aunthi kwena antu bangi barangwe yone kuthoma rietwa ria muntu uratumirimira na kwela Antoana ona hii ni hapo rusha tu hapa Kumau kwena muntu ngwe yekine ndine kuikemira iraithirite kithoma warietwa na mwene kumenyeka na akethira aimuikairia ilasima tumiathurane either kethira kuri yo yitite ola ikayukua eta hola kuyo yitite bilibili ikayukua eta bilibili kuyo yitite vura ikayukua eta vura nere kwendekana kanisa ya tiro kanisa au Geoffrey Mukaria na utwira ukoni ngwe yekie yegyo kamati bomira areto buru beto Geoffrey Mukaria mbethero ankirita ngwe yemira arukire lasima thaa 11 na thaa 11 na nusu mbetho ndeke au kumireto rawa kwa kanju ndene Garissa County akanju ba ya atuturira mireto ya kuma miru na ututariria mira iraithaira yikinya Garissa itire ya wande ni Garissa ki ende ni thaire gika kwa ntere mwanya cha county u na witana mbere na utwira we na kumenya muntu ura kwithira kiukaire mira na no mwanka ethira kiandika rietwa na kiwango kia mira iraikitie na itumi na utumenyethia so kira kwandika thai winkario muriti ongwe omwe mira irie Garissa kwina mirera njukairia customer bakwa irandi baenda ina mandukene so mirera ilasima tuthatwina karani ba nunu kawe onto woni onko yokie meka yonka endria muntu fulani so mirera ndadekia koyoki lazima ndemiandike ukuine ikenda menya ndaendria narua muntu fulani na fulani na fulani mira either nkara kwethio u no kwethio ntuko wa to kurikuo na akeyombite kintu ntuko inambi so lazima mpandike ukuine ndimuenderie na ndarekio muenderia mathaya ya oro thaa 10 na ire betire kiri borengi onkibeta sembia cia mirera nkibeta sembia cia mirera nikenda mbe ya nenkera karani mukuu no ebare yangarire kuite nayo biashara ya mirani mwe biashara iranene ndia miru baraba karantere cha Garissa bomba kwithira bagidira kina mbere abaine ni thaa 11 na ndagika 53 na tayari ngarire kwithirite kireta mirani rikitie kubokorwa na kira kirione ndi na kira kikwithira kigita na mbere ni akariba abo bongo ndi kwithira bakiuka kia mirani no mikianare batire bokuriaria ni ati ontuko yake kuma tariki 1 Januari mwanka tariki 31 mweri wa Disemba no mwanka ngari ya mirani ke ya ntere na kureta mira na bonge bakuriaria ni ati mira ine ndi tithire kire ya wa Garissa ki ndi kuyoeta nkurukia kilomita ya narimwe kuma Antonia nitwambite kambi ndene ya tauni ya Mandogo wetera muguka na yo yethira yekinya indi ngaukano na miraho kinyarukire kathaitiri muguka yethera yekinya mathaine ya thinyanya na bapata kumenya ni ati yutithera yekinya ndene ya tauni ya Garissa amwe nio kwithira kilomita nthiguru ya ithano ake kuma muchine yo Mandogo muchie yo Mandogo nkurikani oringi yendene ya county ya Tana River na itumi niki county muguka yo kwithira yekulukaira no mwankane ndi ugoti bwithire bukire awa no ntunende akwithira yekuluka kwa na ngari utonya ndene county ya Garissa na kure ugoti bunge bwa county u nikyo itumi yethera yeka wande Amandogo kuma u nwethera yeka moto na bikibiki kana kinya tuktuk na biashara weto yo ndia county ne ya Garissa
nyuma ya batu kwamba kambi ngari ile muthemba ya Toyota Hilux nicho chombere kwithira nindi kireta muguka aratominyiverwe inicho chithere kireta orimira yithere kinyetha kwa ni lori ka kinyitha tuitithira nyuma ya ngari kurwama na kwithira imberi bukatha baba mimbirite ni biashara bamuguka aro muntu ayirite muri oyokie biashara ichile ya muguka na mira ichiandikite mana ya karibara bethirite bakiamba kambenteri aranendi nekaumo kamwate yontuko na nende tume miraene urumwe bwamiru nyonto bwithaira bukioneka kuntu mwanya na kenda kulikithia bu amiru barabethaira bakiria ndene ya county ne bethira bakia mwe na kubwithia ekundikio na bu nende buturingienda kumenya bura nende bwithirite bwitethakia akariba na kinyoguni ne buriko bona buonga kumenya diaru kechunchi kebina keronurura mwanya mumiru wa Garissa. Kathoshe mwanya muno kiwe finance imana nontu boriboti una kiwe mutegeri kwithira witete ambere na kurumira ndeto chieto atonekanya kunogoka nini enduto chokera imurimi we omenara kiume kieto kumurika urethi bwangorwe okulokera riboti ya Kenneth Muthuri wa kumanterecha katheri ura wonekete kwithira akithirema nene kiwe ndia bwapiana na piangorwe nyuma ya kaitate kuraya ugeta kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete magoriko gwethia kugwethia kire mabati jonthe. Kenera ofashieto special cha thigonko kire factory kire mabati jonthe ja tile profile, ja Germania tile, Jamis tile, Espana tile na Roman Jamii tile gauge 28 mate iria gwete kuma magana jana na ja kibao na nanderi uma 680 ya kilomita gauge 30 mate kuma 680 na ndene 600 ya kilomita gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 455 wa kilomita. Ukenda mbesheshia kushorere goro jatoye murangi turiongera na arua no kenero fashieto thigonko nete nawe mumero akiuga murejo na inchoni okoroba mwato acha Rhino Mabati twethero tutwe kuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongere kire industry yetu irere kithoka njirani ya Meru gwetaroire kana turingire thimo namba 0729 628 199 kana 0740 229 609 Ameru ndegwerere mbere ng'ombe gekaragua. Rhino Mabati, mabati zetu tukaria bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ibange nontuba mwagojo mwanya ja thigonko Silos Culture Hotel and Camping Site ni antoa mwanya kwagirithia mambura ja thigonko na mambura jangeo jonthe turi kilomita 1.5 kuma barabara nene gaitika Mitongo National Polytechnic. Aja Silos Culture Hotel and Camping Site turi notunga tata parking nene nyomba cha misemaniyo nyomba chiageni swimming pool antoa gochethera koana bar and restaurant zipline team building activities na quad bikes. Nkoro kitu na sky cycling, canopy bridge, camel riding, boat riding, nature trail, ground cycling, museum, animal orphanage na Nkoro Kisimbi Resource Center. Rete skondi ya kubo shigerwe bochionera na bokojera mwagojo kurikanwa. Neontubo anteto Nkoro kinagwekithia kanya ringa thimo namba 0712 377 488. Welcome to FGCK Shalom Academy, where every child's future begins with excellence. We offer ECDE, primary and junior school education built on strong Christian values, quality teaching, and a warm, family-friendly environment. Choose Shalom Academy and enjoy a strong Christian foundation, qualified caring teachers, CBE done right with personalized learning, affordable fees, and excellent academic results. Find us opposite Meru Main Stage exit below CMC Motors. Admissions are ongoing. Call us on 0728
311 390 or 0715 459 973. FGCK Shalom Academy, building faith and shaping future leaders. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Magari ni 8 na zawadi ni zaidi ya milioni 8. Ingia katika ATS Supermarket iliyo karibu nawe, ufanye shopping ya shilingi 800 tu na unaweza kujishindia gari, TV, microwave, fridge, shopping voucher, school fees voucher na zawadi zingine kemkem. Shindano hili ni kuanzia tarehe 26 Novemba mwaka huu mpaka tarehe 31 Januari mwaka 2026. Nimeshinda! Gari yako ndio hii. Mkubwa usinipatie lift. Na huyu mshamba ako wapi? Usiwachwe nyuma, changamka ushinde na ATS Supermarket, a world of choice. This January, don't just enroll, progress with purpose at Nkabune Technical Training Institute, the best ranked institution in the region and trusted by many. At Nkabune TTI, learning is modular, flexible and rewarding, allowing students to gain certification at the end of every module and start earning, working or advancing even before completing the full course. At Nkabune TTI, we offer market-driven courses
in business studies and entrepreneurship, computing and informatics, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, mechanical and automotive engineering, hospitality and institutional management, fashion design, cosmetology, liberal studies, practical short courses including CCTV installation, driving, cake baking, makeup, etc. We're proud to be the only institution in Kenya with a fully operational restaurant in Meru Town next to Farmers Center. We also offer accommodation inside the school at an affordable rate. Admissions are now open for the January intake. For more information, call us on 0719 186 814 or visit our website www.nkabuneti.ac.ke or visit us at the main campus, Meru. I'm not wearing any underwear. Hii aisle mzima ni ya single moms. Unaona ule dema ako pale? Ni single mom. People are that styling. It looks like you use a flattening iron on your ass instead of your hair. How dare she cheat on me? I mean, are you my mom? Wow! Are you okay? Yeah. The way you're looking at me, it should come with a warning label. One that I can peel off. I mean, there are all types of shorts, back short, front short. Hey, bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. What I need is action. Jambo! Welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru-Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Wakani wapi? Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanyo chai? Kinya uni ntenywa kwika mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? O thai. Ndago. Kunda karia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyo. Ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha.
gutarira kajira gaku karia wikumaeria nibwo gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone ja rujo. Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Hata nini? Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitirwo ngathi ona ndizi. Mbie kwende. Maro maya kwenda choke. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya Leia Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Leia with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujo nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toba kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Ngakwa togeni orengi na nkatho cia mwanya no ntubwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twicokera tucokere na murimi we umenara kiumia kietu kumurika kuthirema kiurithi bwa ngurwe ukulukira rono rwa Kenneth Muthuri kuma Ntere cia Kathiri ura wonekete kwithira kithirema nene kiurithi ni nya biashara ya ngurwe na ronekete nya kwithira agiketha nene kiwendia bwa piana na pia ngurwe igechunje kiroreteri mwandiki wetu wa ndeto Kome Kinyua. Urithi bwa ngurwe ibure magabaingi no ende Kenneth Muriuki kuma Kathiri Karene bora bwa muremere ni urithi bwa ng'ombe no wekira urithi bwa ngurwe sasa buru. Ngurwe ndina miaka 2 tikwambiria ndageria kurithia ng'ombe ndona ntikumba no ntubweria ndauga yije ni ngugi mbuthu no ntimbita inya tu biashara tungi gwatwa kuma umara. Kenneth abujukite buru urithi bubuthu no bwitaya kwithira wina kaume. Urithi bwa ngurwe buthi no ntubwa kintu kia mbere maibu kuretangira mbeca rwiro wina ngurwe njega ina breed is msasawa wambita mbere makuibanga na irio ure kire ikare kwina mithembe ngurwe ria arithitie ni ekurangana rwiro na noyo yendekene thokone ya kwa Europe kwina Europe kwina white lunch na ndi no mix it mix eje me ndo me Europe na ndo mix eu ngoro cia chichi kwithwa igikurangana rwiro mono no ntuna ndeja ingendera ya cia ira itia mieri 5 iketha ngoro ina kilo 120 125 na bobu kendo na mbecha no mwanka kiugo gya kubwega kithiro kitheri ona kinya ngorwe ciithiro inacho chitheri ikumiakira uria ngorwe kethiro free ikethiro itigusumburwa ira iriwa na ithirwe tena rukona kuna space njega na ikirija irio bina kila kitu idio bila bigituma ngurwe kuranga msasawa. Biashara ira nene kirurithi bubwa bwa ngurwe ni wendie bwatwana na twangurwe nuntu ne muretera mbecha na mpui no kinya kwendia ngurwe cia nyama ta kari nyuma ngurwe ici ciawe airerega na byo kore bya mwanya muno bya kuma ndukene ebire bitha byunge nwinto byonde bya ngurwe yendaga no te irio bya kuojaniria na unturene nonto ya twana pamba iria da hizo nto ibiria ya biana bi indiambiria na mutujo go starter kwina na stage fulani ya kinya stage America thani da tunkambaniria na ndi na ngirua na ndi gitara kwendia na riro mpeja gwe finisher nonto bwa ketha kwigobeti ta kwendia cia nyama gwichichite ta cia nyama iji cio mpeja finisher irete ta kwa mathanti meja finisher meja na ndi rio bigwitwa so and winner. Anthony Aweru TV murimi uriome na Kome Kinyua.
Kampuni ya ndawa cia kuwera ya Green Life Crop Protection Africa iwatanirite na tangazaji ba Weru TV na Weru FM no betite na mbere na musafara yoya kwithira baikinyela na kumenyethia kari ya maingio koni ndawa icia kuwera na rarware musafara yo ithirite yo ikinya ntuko ya ithatu kaunti-ini ya Nyeri na ra musafara yo ithirite yo gikinya na Rumuru chaka Kiganjo Nyeri na Nyantere cia Karatina. Talam ba kuthondeka ndawa jioremi ba kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited bagwatanirite na Weru TV na Weru FM ni bakinyetie ntuku ya kathatu na ya muthia kaunti ya Nyeri. Sema ni salamu hapa, ngoja nipatie kina mama hapa zawadi wakinitu hapa. Ntuku ya narua musafara wa Green Life no kinyokete na Rumoru, Chaka, Kiganjo, tauni ya Nyeri na Karatina gutara arimi na kuvanta ire ya kurwa na tonymo, Rwage, Munyamwe, Manginyo na mathina jangija mainge miundene. Konge kinya hando riua riare muno gutukoro tutirona mai tufatara kuhura optimizer thaini wa bombo ya lita 20 tugekera just 10 ml niguo tukahota kunina kindu gitagwo drought stress. Green Life Crop Protection Africa Limited ni yonjota ikutharara miundene kurigiria kurigita na kuthiria mirimo yonthe na kubuithia urimi na kiwango kia imera. Absolute ni dawa ira iteithagiriria murimi kunina mathina ma mirimo thiini wa mugunda wake. Absolute ni carboni, Absolute ni dawa ya carboni ya Green Life. Ukikona mimera yaku taliwo korone cabbage shikajereria kuola miena, ugakora cabbage yaku ikibutha yajeire kuruta kirangi kia yellow, ni yajereria kubutha ikanunga uru na iguru igakoro inaka kanyamu kahana ka white gacaine ni murimo twitaga black rot, na black rot ni tumureheire kihonia na kihonia ni Absolute Star. Absolute Star ni iteithagiriria murimi kunina thina ucio. Kuma kaunti ya Nyeri musafara wa Green Life Crop Protection na kikosi kia Weru TV na Weru FM kitongoretwe ni Empress Rita na MC Tash gikathongira kaunti ya Murang'a kugwatanira na ikari na kuma ubagarikiria ndiunga yao kaunti ya Kiambu. Tutiaretie ntuku ithandatu kiri road show ira twambiriria twatanirite na Green Life Crop Protection Africa Limited twambiriria Meru County tokuma Tharaka Nithi County tweta Isiolo tokuma Embu Kirinyaga na riu turethirekeria Nyeri County. Ntuku rero tukamba kwethera tuyukuma Murang'a County na ni romba kiri mukari wonde wa Murang'a County na owore murimi kana inyawe nethonira kwambiriria urimi tafadhali shumerie umbe kwethera ukiwata mataro uthomethwe na nkeloki wone ndawa kuma kiri kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited. Caleb Mutembei, Weru TV. Ngwataniro ya thinjiri kuma Mutindwa ibaichumirete kuriana na rendekethia ria rireketie kwithariria kinyithwa mbere ya mbunge ria kurita mwerekera ki makanisa na rabo wete wa thopo pokethira bogia ta Kenya kana kari kioto gyo ya kwithira bakithathagia mugaro na burakatiba ya ndioro ya Kenya kuwa kolokiba chokete bethira betomanto mwaki ya bunge ya Meru bakolo bakethira bakiwata mbaru muswanda yo bakethira bagechemania ndebene 2027. Ni wathora bukonekana thirikari ikienda kubureta mboge manto ya makanisa ara muthinjiri wonde akira no manga kwithwa thomete na kanisa nandi ciambie kuri ogoti onto bobu athinjiri rungura mwambirirwa rema mbetha bejite mwe batongerete mwerekerio ao mbetha bakiregana na onto bobu. Kwa hivyo mimi kama director wa Rema Global Alliance of Pentecostal Churches Meru County nasema ya kwamba sisi kama wachungaji hatuna imani na hiyo bill ya kukandamisha kanisa kwa sababu it violates Article 32 of our constitution. Kwa hivyo bill tumeikataa na hatuitaki. Hatukinyite, and especially after the church put in a lot of effort, put in a lot of energy to ensure that William Ruto was elected as president. Ni mischief iriku kana mantu yego kanisa ithiithĩtie contrary ke mantu yara ya social normal norms ira ibwiri kwithĩrio kenda gũtuĩka kanisa
ikerwa kutuike no lazima muntu, for example pastor ethena degree ire ikwirwa kenda unjia for over 62 years Kenya tetwere ko unjerua. This bill ire kuwa kanisa babwe buri taithie kinyo oti buri let me tell you, is a bill in my view that is retrogressive, that should not find space in Kenya, and which must be resistant with the full force that is required by the church. Akira kanisa no yongwe kairungamira na sauti yao ikikane nonto abunge batina uge. Na ningependa kusema kama kuna mbunge atasimama apige yes kwa hiyo bill wa hii Meru County, tutatembea usiku na mchana vile anataka tuende nyumbani, hata yeye ataenda nyumbani. So baobwan kwendo bwirira as the church, if your hope is with the members of parliament, ntumbo kwira whether bragwa karwa non to there is proper capture of our parliament by the executive. Kwa ibangeni, it is you people to put the pressure. So if you want to redeem the church, if you want to redeem yourselves from oppressive leadership, ya sheria iko proposwa ikuinyelia kanisa, you must come together, you must stand together and resist the bill that is now proposed ya kueria kuregulate kanisa. Muthuri Murioki, Waru TV, Muthuri wa Kangangi. Kwangina kuni ati ruangi rwa floka rwareba watanirete na bidhaa munene akiruangi rwarui bakinyete ntere chianda mene mitongo kwethira bakithoya weti na mbere bwa murandi ywarwe rungurwa mubanko ywa Muungano Water Project akari no boretwe kwithira bakimenyera mipaipu bakiyanirwa wira nebwa thirikari ya mutumato ithinge witana mbere na kwithira ikinyontora akari ba kaunti ya Meru. Mutugikare no wina riboti. Nairobi Afroka Meru batongere tune Ivrin kaimenyi na bisa munene wa rwangirwa roje mutumaka ngote ni bari ongete nture ni andamene mitungu kona wikiribwa mebiri ya roje rwa muungano na baki adia nebo ugite no kabadhinga dhite murandi kena juka kuna mukayura kwa girite bakiuga murandi jone jo Afroka jura jua ichiringi milioni 3 project yao tukujite monitoring kuona ura pipeline yao ienderete na kuona ura ngugi ienderete kenda Mumeru atigwatethekete oja uria gavana wetu His Excellency Reverend Mutumanto Edinkia apromisere antu mantu ja ruji kioto kiu ikio tukwenda gikinyanira Meru na ndi antu ba mitungu bumenye turi amwe na babu na ituthingatite ngugi yenu na nitite bwega na tugacoka kairi kurikiria ngugi yenu nigenda twahakikisha umabo mantu kethera kulingana na instructions ila BQ ya energy project ye ichombeta kuthia tabwega nonto ibukona pipe icha class kia P10 PN10 to a distance of 1.2 kilometers orende irende kingi mutumana ugite na romba tongera baikundi mwanya bagatonyithagia siasa mirandine akeja na ngerekano na murandi jua akiuga no kamukandra jura wae ya jotejanirie na yabajo kerie kagita kameriere kugita kandrathi awe na kwa mukandrathi unge na akiuga gatabatine kau kwerekanaga no kambesha murandi jo chatumero boyi untobore na ndethirite agikanukia murandi uyu thito yona challenge nonto contractor egitara mbere na ombere kwa abandon project na to take process ya around 2 months nikenda tumba ku cancel tendera na tumba kwa contractor onge lakini 3 weeks mbere tureta contractor onge iko ira siasa tokara ambe chache murandi yo tumirekete oboy lakini nkwenda wakikishira antoba mitungu kana members ba muungano Water Project tatugote chiringi kinyemo ya murandi yo tumirekete oboy mudiene abiza ojo no ugete thirikari ya Meru netite na mbere kwagirithia mantu jege roje akiuga moroto jone gutigia roje rone rokinyanture ne chongwa kwena mukari for the last 3 weeks itonjete mbao ithatu nende kona mwanya cha Meru na tukaendelea gavana orabo promisere kuboretera rui ndene Meru na gutetheria project nyeira chakwire na njira yo chia pipe
na njira nya ku construct new intakes na kinya waka itangi bila bietwa masonary tanks together to ibiaka kwa njira January through One Fund na through the flagship budget. Ripotra de Toshia Weru reakwari to ne mutuge kare Kathoshi mwanya muno kiwe mutugie kare kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu cheweru 1:30 ndeto na njire kinyaniriti wona chelo amabu ya 3:30 honi beto awini wa kinyerwe ndunkurikane nyuma ya kaita ate kuraimu bango iyo ankatha chietu na makina matiri.